ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ political line da koi congress na bjp ki policy ya de ne ta haiba aduga bjp na congress ki opposition ne habigi biyeng da eta argument tawgi wadu nachadabida ai chamchamba argument ta dum logic ta dum pijege ahan bada koina home ministry ki advice matungina koi gi manipur gi mla sing kawrga minister sing kawrga tongan tamba koi gi kanglup ki miyoi sing unarga center gi level da shanti ki wari mi sani na hairak pe mitang da ai khoi da puning da yam asama lai khoi gi pisi thongjin da lepagi khongthang amadi han ba step si thangjin ba hore yam nungai atu sum sangthal akan da magi ujiki hai ba numi si loi khro matung da di oirei ba phibam si lebak myang gi na yamna ningba kai ba dugo ma scenario ma da lai masi ahan ba da home ministry gi level da tawi na hajer ga su koi kuki mla sing na thok pa moi gi press note sing gi matungina koi meitai ga ojiki haiba pc gi matang da koi phamine gi ba leiti aidana moina thorak pa cheron jina karigum achum bor ga di ai koi yamna ningba kai akoi gi minister amana aga phamina gi aidana yam thayai na na budi hai adu mana haibaduna press na sum hangbada khumambani che ka thok na press note ka thok padi na te aduna somda manna press no thoga hairi banina tunagi de haibasina official loi adu sida swaida yamna chawba koi gi home ministry gi level ga silak pa pot amada yamna uncertainty da bhab amai ta ta handra praja myam da heng tawraga thambasa masi koi shanti gi lambi sida khurong yam thangin laweba changjel liba step yam clear oi de sum yengbiu manipur myam khanbiu home ministry na han bada shanti purak na bui damakta governor yauba koi peace committee semi sema matung da madu pura charang na toki sima phagi tagi ani subada home minister na prime minister gi numichama surak pagi ma governance ki 100 days ki madu gi magi achievement sing phungdok pada manipur gi shanti gi lambi purak na bui strategic formula sing tawbada ya phagi ta bawa yawe police station kharada acha thak thamni haibagumba adusu khoi expiry we pot thamme hida langthe expiry we ka habi khabar yam inai adagi fmr lok thu e ka haigumba fmr du atopa party mi ka thamma ga moi lok thokpa te moi thamjara moi lok thokpa ni mada thoidokpa achievement leiten lawi adagi di boundary fencing gi matang da khare 10+20 ga inta du cookie area da kharoi ka haigumba si relaxation tawni ga yam phagi yam ta ba simba tawruk pasida khoina home ministry de advice toriba North ki handa ki manipur da thoibi irang siga mai le na home minister de advice torba group sigi makhoi gi kano si kaino se khoi standard status se khoi haning kala maram di yengbiu nahan gi meeting do manipur da gi pharsu phatrasu minister sing yauri speaker na lead tori ada khoi gi constitutional protocol haibam su yengna se ba speaker masamak yauri ba dugumba meeting du da kamai tawdna sumnagi mayor mp moi bi sambi patan kamai chair lori no Mami sambil patrasin North ki BJP coordinator ni madun makoi political party wan government level de la pum da sambil patrasya akoi hai ba peace initiative sigi designate kai gum ta tawde me ma interlocutor hapte ma mediator hapte kari post kari standard kari status ta mana madu chia tawino si define tawde aduga madu da home ministry gi top official sing yauri ba adu orgadi kamaina manipur gi hujiki hai ba constitutional keno pai sing si adumaina mp na sia toino sida manipur gi mla sing minister sing je center na yamna lumna logda braba maduda mu khoi manipur government na su kamaina hai ba tim ji thari no natraga center na karma basis ta karma background da hai bi select tawre ino ba makhoi bu hai ba shanti gi wari sana ba sida authorize tawre makhoi sina mahu chilagadi yarani kholani haibagi kari foundation lege praja myam na madu khangan ba leite ba aduga center na sambit patra gi magi status define taw de ba aduna swaida khoi yam phagi pharang man ba shanti gi wari kana taw aduna phagi pharang man ba pot gi hor kharbani na outcome du su phagi pharang ta ga tu isne usi kaim leite mayana peace gi wari sana gre na pumlang lang ba ni karim tu sana ba leite ba ai gi knowledge kai gi no da cookie kambuna phamina gi leite haira abnina wari du lore to adu ri gi khoi na hangni se peace puruk na boi dong thaba packet patar ga di yam section na lalan da na miyam da
argument si lehendabida yam reasonable loiba straightforward oiba lambi da lakpiyoba natadana haurakpadagi hauna yamna constitutional noidaba akoida maring marangba mayam tawbase masina center na manipur issue je lumna lawti habisi akoida phawhalli tongan ba stakeholder mayam am leidi kuki gi su makoina hai akoi kuki gi CSO jing suda leiriba mayam gi wa tadragadi akoi wa ta haiba ngamoi to adu oragadi kamai tawna usiga haiba XYZ si kauri no warep lawbu ngamoi doba authority oidaba singdo kamaina kauri no hoi beginning haibisi success oiraknabagi last ki step to gi dum beginning am darkar oi haibai dum tadi yai but haurakpadagi si lan si phagi pharang nate haba nearly 250 gi chang mi sigal abane ba aduga hojik tha taraga tare si lanjilak ten trai panchu tha si changjil abane ba yamna chung lu garba yamna crucial lu garba ji me issue ji da yam tarai na without any reasonable kano plan am te yauden strategy te yaudna thabak pondor to ji ade no mayamna koi gi chumna gi BJP gi marak te yana da ba laibi sing du yasan na bi cham thakpani ga na yamna light oina yamna artha yaudna haina re ba si chuma abrai na khal le ba Congress Party ki wafam mayam koi tamo sadana pallai Congress Party as a political party moina principal opposition party moina magi network magi mass base party ki leaders se across community lines se leiba mayam jegi advantage se lower kari kana mata concrete plan ama Congress na peace initiative ama magi marom do moi mama lawnu bo hona driba kari kino madu miyam do utri ba kari kino ha wangni kai kamai rek to ha si ai ni su yam khumning na ai sai ding ngai le jab hai tare koi nau santana magi experience level knowledge kara jiki koi discussion je thamme ko laiba ki phanabani ai kitang telap na hajege ahan bada koi congress ki honorable CLP leader hanagi former chief minister Shri Oi Bobi masi irang ji haurakpada Amit Shah gi level da national level da koi all political party gi meeting ama tawe Manipur violence gi matang da masida congress party na Oi Bobi si Manipur gi su oire Manipur ki experience su leire then congress ki represent tawu su phare na koi gi Ibobi si congress party gi oina represent tawe bhai meeting du da masida Manipur ki BJP ki hojiki haiba government si ki mi imte yaude haidi jamjam na harabda Manipur gi koi Shri Oi Bobi mana saru yai haitare masida mana koi gi strategy bayam ma haiba horakpada koi gi kano to chair room de haitare ko magi space ki matam si pdf namal e haitare ada khoi gi kaino myam sina yauri ba political party atai myam sina ai khoi wa ngangaroi issue ji Manipur da thokpani aduna Ibobi bu wa nganghal luina adom de slogan ji laungare ba but Ibobi da adu tanja jam pi gitre Shri Ibobi na telap na khara strategy khadi dum haje madu ki plan do activate tawrak ten lawi subject to correction akoi ki knowledge da hosipo activate taw den lawi then Shri Oi Bobi gi luching makha da deputy CLP leader Ranjit adi congress ki president Megachandra adi lemori ba koi MLA koi gi Khundapam AC gi MLA adagi Khabo ki MLA Surya Kumar makoi manga sida pullaga ji haihou do ba myam do madu memorandum gi mawong da Bharat ki leader punamakta pire ba aduga governor da hanjal memorandum ji pire ba thaba on thokte si congress na hire ga di tawroi haibra credit si congress chakhini haira khoi khangdra akhoi da du nate just akhoi di Manipur gi mihat mipun myam je lep na baina yamna nungsiba kaino ma da khoi di loving suggestion pijabana ba da hoji phogi wena khoi ta den lawi last to pai lerak to congress ki MLA mangana haugi ba ngarang na handle loi be assembly ki session do adida koi CLP leader gi luching makha da koi congress president gi luching makha da Manipur da thoi bi rang je don gi watok si Manipur miyam awana tare nupi ngang miyam awana tare sen thung phibam phatre aduna finance ki koi gi budget ki wafam je loisal ji koi debate am ta tawrugum ji argument su lejadra akoi gi mi manga khatani koi yel asu kana dra ana koi yes ne khut thang chage adu mahutta Manipur ki violence da koi ki side ki hiding ba koi suggestion myam je pen na discuss tawr ji duga kamai shanti pur ka de ge lambi do koi ju hajerage saru yajerage no openly koi bill lam move tawe hai bill je without any reasonable suggestion natraga kaino amta yawden logic amta yawden cancel tok tawe pai lite maram de koi wa ngani bi du ngang han da mi ke dorni adigi somda aroi boina akoi ki kaino na congress party de ge hai bse pare
नखोई बीजेपी द कांग्रेस मुक्त भारत इन लई अदुम ओइनमक मिसी मिना म्याम थोबनिना मणिपुर पॉलिटिकल पार्टी म्याम मिफम अमतदि तौबिरो अदुगो मदैदा खोय अखंग अखंग शेयर तौनरगा कुकी करी तौनरी म्याम जे स्ट्रेटेजी पुथोजी फॉर्मुला पुथोजी ना अपिलम तौरेबा अदुदसु यादे हब अदुदी अखोय करी अखोयदी ओपोजिशन अखोयना हाइबो वादो रूलिंग ना तादे अखोय कई दौरनी नो उपाय लेते अदु अखोय अखोयगी इंडिविजुअल लेवल दा अखोयगी पार्टी लेवल दा अखोय मनुंगदा अखोयगी खंगना चानबा कदौबा अखोयना पुथोकपा याबा सजेशन अमा याम तौवेबा मसि सरकारना लॉ एंड ऑर्डर सि गवर्नमेंट खुता लेबिनि मखोयना एक्टिवेट तौबियो हाबिनि खोयस अदुमाना यामना लेरिङेदुदा शांति की वारी साने ना हायरक पजो खोय याम नुंगाय अखोय साइड तगी खोय कांग्रेस प्रेसिडेंट मंगना हयेंग वारी सागदौनी हाबिदुगी नों वालिंग दको यामना मसि वाम कैनो मनी स्टेप मनी मसि अखोय कांग्रेस साइना वेलकम तौवेना खोय दुम फोंदोक जाय बट असा चाउना तौरिबा थबकतो ngasai खोय शांतना हागिबदु मायना एजेंडा थमदे अदगी होम मिनिस्ट्री की एडवाइस मखादा तौगोरगसु खोय होम मिनिस्टर मंगनका चेयर लौगदबु मालुरे सोमदगी स्पीकर अमदी मिनिस्टर सिंग याउन चटलिबनिना अदु लोय टोकथोगा जस्ट एमपी मना कनु तवे चेयर लवे एमपी ने चेयर लौबसे यादे हाब नते खोय कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन खांगी बट डिजिग्नेट तौगदमने बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबमिट पत्रासी हाइबसिगी नेगोशिएटर खल्ला मीडिएटर हापे इंटरलोक्यूटर हापे हायदि यस मान चेयर लौबे आय भाब में सुता तादना मन तंजलगे त चेयर लौरे काय तौबदगी मदुगी रिजोल्यूशन दगी भाब मेमता तादबदो हौरइब बिगिनिंग स्टेप से मवंग मरिन ताते हाबा अदु ओरगदी शांति की लंबी दो चरांग चखतनदन खोइसि शांति पुरप ngam ओजा मतंग से वहंग से कसगी तमो शांतगी से ay mong hanna pusala kanda for every political party be it NPP or VI NPF or VI natragana CPI or VI manipur da leriba political party myam se including congress party makoi gi oiba mass based organization amo oibagi madugi opportunity to loraga magi across the community lines leriba magi leaders myam lady congress ki lady then loina maki lady high level leadership myam sigi through the communication tawrakan the peace initiative ma adu desu tholak pa yabra ga haibagi expectation ni masi haifam to ina khanbra number 1 aina ozada hangjening baje and again if yes oitaraga the congress party na adwai the congress party gi manung gi level dagi kari kari tawkhiba leire natragana government pai da banina opposition party oibinina yam pangal thokte haigadoribra kari na oza adu thami bo pham do yes chumme 100% chumme ba अखोई खोई बेज ऑर्गेनाइजेशन मैम लेनरीदना अदुगी थ्रू दा सम साउरम बदु खरगा तंखाइदसु हंदहन बे मिनिमाइज तव याइदना अदुगी दमतने बखोन ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग अमा तौसी अदुगा मदुदा माई पॉलिटिकल पार्टी मैम की सजेशन से गवर्नमेंट इलेक्शन बियो अदु गवर्नमेंट एक्टिवेट तबियो हाइबने हाबा अदा व्हाई कदिगिनोबा 18 मंथ सुजलकदो बजिवक्ता मणिपुर गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी म्याम मीटिंग तौसी याद्रिसि कइगिनोबा सिदा कदि अरुण में जेंडा लेगेबा अदा हजिक अखोइना हाइनिंग बदी जस्ट कांग्रेस ने नेता गवर्नमेंट जु हुनबे वादी नतेको ngangiba somnakangi side ki ichilinaw singi side tigi moi hairieba with biren khoi shanti wai sanaroi haieba si public domain da thameba adudi disturbance moi digi ne haba then separate administration talji BJP ki kanona natro moi ki team na natro adudi makhoi ki team mangna lingen manager da bana haba khoi kanamta maduda kanu lekte haba adudi ahambada BJP ne tawgador se makhoi ki internal family gi leiba crisis yana sop tawgadamni maramdi makhoi ki BJP की तारेट अदुगा BJP बु सौगपा अहुम मगा पुन्न ताराना सेपरेट मिसेसन नता यूनिट टेरिटोरी ताली ने हाबा अदि नहान जो हाई ग्रेबा अखोई साना नहान की 15 की मीटिंग जो हेवरपदा कुकी एमएलए सिंगी मोइन हाइबसे अखोई सागी कनो सि लेते अखोई भोइस लेते अखोई सूद लेरिबा हुजिकी हाइबो ऑर्गेनाइजेशन सिंजिगी वाजे ताद्रगदी मखोई कंसल्ट तौद्रगदी अखोई हाइबो ngамदे हाइरिबा अदुदे अदुमो ऑर्गेनाइजेशन म्यामदुबु रेस्ट्रिक्ट तौरकदबा अदुबु कॉर्नर तौरकदबदुदी गवर्नमेंट की मागी स्ट्रेटेजिक फॉर्मुला नत्रो शू कंट्रोल तौगे हाइरगदी नत्रगा मिलिटेंट नि हाइजरा टेररिस्ट हाइजरा और इमिग्रेंट्स हाइजरा तौरि म्यामदुबु कंट्रोल तौरकेदी गवर्नमेंट ना मागी पॉलिसी ने तौरकदमने हाबा स्वाइदने बा खोइना गवर्नमेंट जिने तौहनिंग मसे तौ याद्रे हाबा अदुदे खोइसु खोइ कांग्रेस 15 इयर्स की मिनिस्टर मगी विजडम ले श्री ओइबो बिसिमबा कनोजी क्राइसिस मैनेजमेंट की यामना हाइसिंगबा कनो ले अदुरगदी मागी सजेशन दुसु गवर्नमेंट थमगे पॉलिटिकल पार्टी म्याम मीटिंग तौजे तादे अदियादा खोइगे पार्लियामेंट तौरे मतम याम सांग पीदे तौरिसिबोबा अदे सोमदा असेंबली अनिरक्ता मसिगी डिस्कशन तौजे टर्न डाउन तौरबना अदे खोइ करी उपाय ले मरमदी
थबक पुनमक्सिगी कनोदी एक्टिवेट तौरकदौदी गवर्नमेंट ने अदि गवर्नमेंट सजेशन तौगे कोई गवर्नमेंट ने मतेंग पांगे हाइबने क्रेडिट से कोई कांग्रेस ने लौगे हाइबने कांग्रेस ने मतेंग पांगजेगे हाइबने डिस्कशन लम तौजी पॉलिटिकल पार्टी म्याम फम पांथोकपियो खोइना खंगम म्याम जे शेयर तौजी गे अदु यादे दुगे असेंबली दा मीटिंग तौजे यादे बिल लम पुथोके रिजेक्ट तौई करी आइडिया नोबा अदुरगदी अखोइना खंगे सेंटर ना मणिपुर इरांगे सुम थोलगा नगागी सु नगागी इराम थोनबा कुकीजु कुकीगी इराम थोनबा अदे तोंगान तोंगान फुरुप की इरांगी मतंग मतंग सुम थोल इरांग जे लोइबा नाइदबिद नेवर एंडिंग ने सुम थमगा वारी छानै ने तोर टिकेट सि लौरगा मणिपुर से माइन कंट्रोल तौब पामबगी सेंटर गी ओइबा कैनोम लेब्राबा अरोम एजेंडा am लेब्राबा अदु मानजलेबा हुजी जस्ट कुकीगा मैतेगी हुजी तौनै पोची जी ngसाइगी हाइबा शांतना हाइबा दुमाइना कांगु हुंगी वारी सानबाय तौरोने अखोय नगागी पिक्चर्स दिखांगे सही क्या सुरे नगागी चिनाउ सि वाला इसा हुजबुक तंगता दे अदुमाइना सही क्या वाहन गिदोरी मणिपुर म्याम से दुमाइ क्याम कुइ ngoro thamdoino ओके ओजा मार्क्स दे क्वेश्चन अमदा हंजोगे ngसाइ मिस तो गदबे एरिया को लेंगे सके ओजा बिमोल गी हाइतारे इलेक्शन अदगी देन एक रिजल्ट पकी एमपी एनी मसी कांग्रेस ना माइ पाखरे एंड बिफोर इलेक्शन कांग्रेस ना पिरम प्रोमिस मैम अमा मेटेरियलाइज तौब ngambra हाइबगी वहंग जिने ngसाइ तमो संतर जो मसी वफम जिकिन रिफ्लेक्ट होगे करी हैबिटिंग कोई ऑनरेबल एमपी कोई आउटर अमदी इनर अनि मक्सा पार्लियामेंट की फ्लोर दा याम फजन मणिपुर की इशू जी मतांग ने आम इमोशनल होइबा फीलिंग जी फोंदोखरे मणिपुर की म्याम ना मसी लोयना कोई साखी होय श्री बिमोल ना अखोई इनर दगी को मागी स्पीच सु थमग्रे तोंगान तोंगा प्लेटफॉर्म माई सजेशन तौरी लोयना याम ऑफिशियल लोयना अखोई होम मिनिस्टर दा ओपन लेटर इग्रेबा होम मिनिस्टर दा भारत सरकार दा हायसिको अदुमाना अखोई बिमोलना अखोई चिठी जी इदना मेमोरेंडम हम सबमिट तौदना सी तौरगदी मणिपुर इरांग सुमाइ तौबनी हाइबगी एबीसी जी पल्लगा इरियाबा चिठी जे तुमिना दे लेतेबा अदुबु मदुगी चिठी दु फांगा मदुगी चिठी दुगी मदुइना भारत सरकार पाइखलक पाइबदुना भारत सरकार की विजडम निदना मकोइना कांग्रेस की वफल दु मया मांगने लौनिंग दरगस मनुंग दलोर मयाइन खले गुड सजेशन निना अदुमाना बिमोन की कनो द होनरी अदुगा बिमोना स्टेट लेवल की थाता कमिटी में सेमी को कोई लेबा कोई 60,000 मुकी अराउंड कोई युम लेतदन तौर म्याम से सिसिगी मैनेजमेंट की मतान कमाइ तौरग मसिगी प्रॉब्लम नि सॉल्व तौगदगे का हाइबि मतांग दा बिमोना कोई कमिटी में सेमग्रेबा था होंगी मुंग रिपोर्ट पिखल कदौनी गाय तौदो पिखल अमनी को मदु कमाइ तौ खोपाइ दो खोइ अखोइगी टेबल दा लाक्तिमना दुमक्ति आई हाइबि ngomjadre adigi marakshida अखोइगी गवर्नमेंट की साइड नत्रगसु अखोइगी कांग्रेस की ngarang nahan gi न्यूज दा नत्रगा सोशल मीडिया की खुथांग म्याम खंगिरमनी कोई सुगनु की एमएलए ऑनरेबल एमएलए के रंजीत कोई डिप्टी सीएलपी लीडर जो बिरिबसे सिना मागी केंद्र की होइना मणिपुर सरकार दा सी थंबियु सी तौबियु सी तौदि लाल लाओय दु दा हाइबनि जिम वा म्याम मा हायबा बट हाइब रिक्वेस्ट म्याम जी चीफ मिनिस्टर टाइमली तो हुद्रेबा मोदी इरांग सुमाइ तौरे खोले ना कोई असेंबली की फ्लोर कई याम हाइग्रेबको हाइरगसु मतेंग सि लाक्तनु पाइ लेरक्तदना रंजित ना मागे कई हाइतारे डेवलपमेंट कमिटी हाइगद्रा अदुगु मै खुथांग द तौरगना लौ परि से 500 की एरिया से लौ परि चंगा मुकी अचौब इंखोल मना मागी सुगुनु एरिया दगी लांजेनर म्याम से मसी जिगी लेफम सेमगत लेना हंत लाउथ्वेबा अदु खबर दु हापे 70-80% दि मयुम दा हनरे परसेंटेज कुन मुक्तंगाय होरे कुन जी अथु मतम सुमाइ तौरनी खोलनी गवर्नमेंट की माइके दि खितंगा इनिशिएटिव लो हनिंगी कायना याम फजब ngarang nahangi पावम तौग्रेबा सोमाइना कंसर्न एमएलए दुना थवाय योक्सन बिबसे गवर्नमेंट की साइड की सेंटर की साइड की मतेंग पिरागा तौबरा नतगा तौदबरा हाइबदुदी आई की नॉलेज हुजि लेते अदु खबर दु मतुइना दि अखोगी ऑनरेबल एमएलए रंजित अमदी मागी डेवलपमेंट कमिटी खुथांग दको लंज कथुए खोले गाइन तौइसे सुमाइना कांग्रेस पार्टी की बेस्ट लेवल दा होनजरी हाइबन ओके साइ सेकंड राउंड की आईगी सेकंड राउंड की आईगी वाफम खथम बददा आई सोशल मीडिया की पेज अमदगी रिफर तौरगा हाइबनेबको अदो कोई कंसर्न ऑनरेबल एमएलए ना इंगोन दा हुजि वा ngai इसदा मेसेज थाजले अदो आई ngai अहमदा कोई ऑनरेबल एमएलए सुगुनुगी के रंजित ना कोई सुगनु एरिया दा लेबा सेरो अमदि सु कनुगी सुगनु की जगह दा लेबा कोई लम लेजद्रब मी सिंगदा युम साननबा अदगी हुजिकी लांजेनरब म्याम को अदुगी युम जे मा याम यामे माने साबि थंबसे अद मा मसागी होइना मागी पर्सनल लेवल दगी माने कथोकजबसे
lau pari mga kathoe na mai to ai na 500 and half 500 to khara yamal len ni sa gon to je ge madu ai madu ai gi site gi ai na kan to gi bani ko 5 pari hai ta ho lau pari manga ne have ne lau pari changwa na te adigi amana sentence samtang ko akhoi gi assembly da khoi congress ke mele manga nga sai gi strategy me ama puthok che ge duga sigi how to solve the problem si problem ji solve tong no hona bada khoi congress party ge khoi think tank sing na pirak pa suggestion me am da khoi manipur myang gi na ko ngoi na ba isi naw sing gi conflict si solve tong no ba khoi strategy table da tham ge na haib de ya gi de haib do ado assembly gi floor da law da bada gi akhoi na mapan da thogla aga khoi press meet ka tawraga media gi khutang da manipur myam da khoi congress ki kanu myam se khoi version ja ba pung phan pije khre na ado tham je ge